kulit itu di kamera jongki bikin khat yang ini pun di nongelam pan keli keli pan keli ya kalian jongki game software itu ya de tanggawai kalau bapak benong ya ke sarkar ya ke ki por jong an mah wat nom nyak than jengi sakro wat nom nyak than jengi sakro nomor ba ka poi ka kotla ni man sia bang hai khmat habannya confront mo don't push us so much onto the wall otherwise we'll have no other options left but to confront itu di section pengat ke leader tu baru nyo tadi nyo pi kani hakajing sa sim jonga kum nong elam bagajing sa khat hajir jongi di nong elam jong seng kalong kumbang ile free coaching class bagai ke sarkar ngi mo bakumlo bagi nang lapan sikam ke nong rem bat kumlo bagi nang lapan penjanai ke kom trekam bat bagi address halor kata kajing bom kam yo jam kina samlana ni sakman maka ni ke isu hi ketika kamyap kam em jong man laki long yeng jong ni ka beri nyotrap ke jelah ya berakawai di ngi ka mu kaseng sim ni kajing klip anterong lem ya kata kajing ya mi pa ki kendo hadin kajing tre stom ke jongki man penlit school ki khon ki kti haki college na ki university bakher MP kalau komde hadin maka kata kajing ya kali jongi kala ya dapat pelong tengi kadang kata kajing ya pen sapriang haki social media khamtam klai pendokam dek kintian bakadan kata ka violence and bloodshed rega bas komen pak kalau hadin bangi nak kaleng kaseng ngilawat ba umdan menuru bathia po hospital badan kata jing jing stomjor nak ka jingja to karali bat kawai ru kalong ba ngi nak kaleng kaseng ngi kampung kesan ya kata re nak kaleng jong SP bat mo nak borom SP jong ka East Castles mo uyu lak kesan ya kata ba kade tanga minor incident umdan ru yam tang su first aid treatment balik nok siang de kani kade ka ba kan oi paro persna jong iru ba umdai ban sepin sapriang ka rumah de kum kutu video dawa so ka jing tep ni ka isu si kamtam ya beri ka kani ka jing domyo kamyo jam ka de ka ka burning issues when shekran nak mentang te hnrei nak kaleng kaseng ni shupak ban marwara khmat jok sarkar bakan petlam ya kani ka benta bakan simkhia kumnu ban thau kilat kelinti mo benta ban thau kilat kelinti ban klelat ikna samla ka jongi dada de kam sarkar ne kam lajong te hnrei dak sarkar kalong kuman te nga thai dengi pelong no program ngimtep kai ka banja nomor bagi kena samla ka malong menta kilong very much frustrated nakalang jo kaseng dang bon bang hap le long public meeting keleng hama lagi district de hadin ki wat ki pocket meeting ru action ki thang in lom ikon samla bat nakalang kaseng ru umde indon la ka jong program bang in perlong nam tak youth hapo ka office rekam jo kaseng ru nomor ya office rekam jo kaseng asna khnang ru nam tak sleman sandor ki kon samla Belada kakpor kadang kam ini bangin address ke isu lingba public meeting dara kadon kajing parking makanan yang mensing hab ya semua. Jangan dang ni semua baik. Met mesin senang! Mesin senang!